Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Aadi na kita ha ikaduhaan kag unom na Domingo han katuigan. Ako, his Sister Veronica N. Nedruda, ha Franciscan Handmaids of the Lord, para hanya na nga gospel power hawaray-waray. Nagsiring ni Jesus sa mga Pariseyo. Ano an iyo masisiring? May ada usa ka tawo nga may duha nga mga anak nga kalalakin-an. Gingkadto niya an siyahan nga ginsiring. Anak, lakat ngan pagtrabaho daw didto ha orbasan. Nagsiring an anak hapagbaton. Diri ako. Kundi pagkatapos na nabalhin an iya hunahuna ngan linakat. Gingkadtuhan tawo ang lain nga anak ngan ginsugo liwat. Nagsiring ini hapagbaton. Oo, makadto ako. Kundi waray lumakat. Hain handuha ang nagtuman han karuyag sigmun han ira amay. Nagbaton hira han siyahan. Ginsiring hira ni Jesus. Matuod god ini, susumatan ta kamo. Nag-uuna na haiyo pagsulod, hagginhadian han Diyos, an mga parapanukot han buhis, ngan an mga magraot nga kabayin-an. Pagduawa, haiyo ni Juan, dida hadalan han pagkamatadong, waray kamutuo haiya, kundi tinuo ang mga parapanukot hinbuhis ngan an mga magraot nga kababayin-an. Bisan kinita kamo hini, waray paghihapon kabalhin an iyo panhunahuna ngan waray kamo tumuo haiya. Ang Diyos nga nahatag hinbag-o nga mga higayon. Ngan naupod haaton didahan proseso han aton pagtubo. Binubuligan kita hin pag-eksamin han aton mga desisyon og napili ha kinabuhi. Balhinon an aton mga panhunahuna ngan pagtadong han aton mga binuhatan. An siyahan nga pagbasa nagsusumat ha aton bahin han kamatayon kumo epekto o bunga hin pakasala. Pero kita nga mga makasasala didahan at hatak na han aton pakasala, diri mawawara dayon, tungod kayan aton bugos nga panahon, hinpag-ukoy dinhi hakalibutan. Higayon nga hatag han Diyos, nga diri dayon nagtuturaw o na-give up ha aton. Hinubaliwat itawo nga makakasiring hinmadig-on god, nga diri hausa nga Diyos, nga naghatag na han nga tanan. Bisan an iya kalugaringon nga anak, para la mabuligan kita hin pagbatonhin, oo, haiya. Hisan Pablo dida han ikaduha nga pagbasa liwat, nagpahinumdum han istorya han kan Jesus buhat, hin pagsugot. Bisan ngadto han kamatayon, nga nagbalikad, nga nagtambal han aton, diri pagsugot. Yana, pinaagi kan Kristo, og dida kan Kristo, makakasiring na kita han aton. Amen. Ngadto sa Dios. Ngan sugad han siyahan nga anak, dida han ebanghelyo yana. Diri la kita makakasunod nala pinaagi han aton mga pulong, kundi pati nagihapon han aton mga buhat. Ginoo nga Jesus, iginbabayaw namon nga mapinasalamaton an amon mga kasing-kasing nga daha imo. Tungod kay an imo pagkamasinugtanon, amo an amon kusog, agod kumiling an amon mga masinupakon nga kaburoton, ngadto han mahigugmaon nga kaburoton han Dios. Amen.